January ni ruk sangni somni pathum khan branch kumtir committee room wana nei ania somhadar soma channi in pu walal thoma zadeng leaderin akai choya branch malang na turle chanbo sang terel ni in committee hi nile nga zo man ni lo wangin zan lama zanri eizoa chunzom le ani January ni sompani sangni somni pathuma khan Bial to pastor thar Reverend Kel tan luale achungte ronleng turchu bial puipa tenen lo mo ania pastor ronleng thar te bungrua anlota natlan ngal ni in member somthum vel kan thok chuak the ani January ni somparuk sangni somni pathuma khan KTP member thar lomlu na in khomle kum sangni somni pathum chunga Group OB Thanna in Khom Centenary Hall man ania pu vanal thoma zadeng in Khom kai soin member thar telom lu na ania ko shan ayo upa kel thlenglen hne na tangin member thar te fuina thu thatak kan ngai tha tin Group OB hi du ber ming pali thaya thanchu ania in Khom bana in than puitu tenen chanvo in siam ram ngal ania member thar te polin refreshment board sai anibok January ni somni atanga ni somni pani sangni somni pathum chungin Christian thalai Paul champhai vengthlang pastor bial conference vengthlang not ko shan biak ina nei ania ni somni zirtop ni jana palailom in khom le report sang ngai thlak ania ni somni pakhata rorel in khom le swai tu thar thlangin hunman ania zana sermon in khom nei ani pathian ni lengin sermon in khom hunman ania zirtop zan pathian ni choma le chhnua ko sanjai pol nei ni in zan in khom bana fakne in khoma hunman ania kan bran satanga chanvo nei ten thatakin an chanvo an hlen ani e conference a hian kan bran atangin pu walal thoma zadeng chu BLOB atan thlantlin ani bok January ni somni pakwa sangni somni pathum khan BLKTPia kan branch budget cheng singa sangre zanga chu pek tlak ani February ni ruk sangni somni pathum thotan zan in khoma shwai tukal chuak tur mi pathum pu Joseph wanal peka pu laldin tharle pu wanal tluang ate thlana in khom man ani a branch KTP mingin thlana thuziak hlan ani a hemizan hian in khom zong polin refreshment board sai ani bok hemizan vek hian yearbook sangni somni pani tlangzar ani February ni sari sangni somni pathum champhai vengthlang branch KTP rising day ania rising day pol hian biakin compound na nilengin KTP flag tar ani February ni somni pariat sangni somni pathuma khan account vun training nei ania auditors pula Rawngbawlna finance secretary le nula aral rinkimite baka nula eflal chanhimi treasurer 10 group sang sum enkol tu te zirtirna anpe ani March ni sangni somni pathum KTPia zai shoi tu zong te in mu khom na hun Centenary Hall man ania heta hian ma kan son theina tura malak ni in khuang vok le la shroina thil tu le poimo sang te zir ho ani March ni kwa sangni somni pathuma khan champhai vengthlang pastor bial zai Paul music video thar tlangzar na kan ko shan Centenary Hall nei ania BLKTP atanga min be seina sang te thataka ti hlotlin ani ni somni pali March sangni somni pathuma khan Centenary Hall Light and Sound Committee kai shwaina in member atio mi te na sound operator training nei ania lok thlak kan ti hle March ni somthum sangni somni pathum ma khan branch office bear le group office bear meeting caution committee room wana nei ania kumin chunga malak na turle tanho dan tur sang te baka infui tharna hun man ani
April ni somni pariat atanga ni somthum sang ni somni pathum chung khan kan ko shana PUAF 24th Biennial Conference chu nei ani a KTP 10 kan chanvo te thatakin kan hlen theya PUAF souvenir buat sai ni in zor chua ani May ni som pakhat sang ni somni pathuma khan kan ko shan Centenary Hall a Bialzai Paul sang ni somni pathum sang ni somni pali lanna in khom nei ani a BLKTP in min be se na te thataka hlen ani May ni som panga atanga ni somni sang ni somni pathum chungin Youth Festival man ani a he Youth Festival a hian Amosa group te champion in Mika group pani na ani a Hagai group te pathum na ani June ni som pakwa sang ni somni pathum thotan ni zanin khoma BLOB le Bialzai Polten Bial Fund Program anron manga kan brand satangin group zai cornerstone te anzaya in khom bana thingpui le ame tui nai tak bot sai ani June ni somni pakhat sang ni somni pathum nilai zanin khom bana KTP kumpuan trong trai tam thopui kai soina in titur aron chop chua bo zuin evangelism committee kai soina in member damlo mi pani teina trong trai na hun man ani June ni somni paruk sang ni somni pathum tho chan zana kum chan vein khom zanga zan biekina man ani a speaker tan tolupa laldin lian warte mission veng chu man ni in member zanga somli pakhat kan in khom theya in khom bana thingpui roi bot sai ni in speaker le amarun troyom tu te hena hian branch min Holy Bible pek vek ania speaker hi belset pek tel ani July ni sari atanga ni kwa sang ni somni pathum chungin champhai venglai kaushan biegina BLKTP mit man ani a kan branch atanga chanvo nei ten thatakin an chanvo an ti hlotling thei ani August ni somni pakhat sang ni somni pathum thotan ni zana evangelical night man ani a speaker atan Reverend James Lorem Moya counselor FGNCC khozol chu man ni in members zathum somthum parok kanin khom thei speaker le amaron toyom tu hi Holy Bible pek anni a speaker hi belset pektel ani August ni somni panga atanga ni somni pasari sang ni somni pathum chungin Champhai North Presbytery KTP mit tolche nga nei ania kan branch atangin hemi ta hian member somnga pali kan kal theya pathiani zana Kaushan zai polte zain in rini chun fellowship a BLIO in kan branch in beat group kan entir thei Champhai North Presbytery KTP mit pol hian mit thleng tu tan puina atan cheng singkhat pek ani October ninga atangani riat sangni somni pathum chunga Champhai North Presbytery in khompui Champhai electric veng Kaushan biegina neya pathiani chunu in khoma Kaushan zai polten sunna hla kan rem October ni som pakhat atanga ni som pali sangni somni pathum chungin Kaushan chan chuan eina tongtrai ramut nei ani a member somthum pathum riaklut anom theya he hun hi member riaklut ten lokthlak anti hle November ni som pakhat atanga ni som pani sangni somni pathum chungin kan branch project branch tangtlo ti hlotlin nan serchip konpui branch KTP tlo ani a
member somriat pasari kan kal theya serchip konpui branch nena thilpek guitar thatok tak KTP flag diamond jubilee le golden jubilee souvenir kan pe a serchip konpui branch ta hian thilpek atan steel drawer le an branch diamond jubilee souvenir min pe ve thung branch project ti hlotlin na tan hian bus pathum kalnan man ani a two wheeler pali le car pani kentel ani bok ni som panga thlasom pakhat sang ni somni pathum ni lai ni zan kausan in khoma nula evlal chan himi treasurer in report ape a pu jelal mon puya assistant secretary in ni somni thlasom pakhat sang ni somni pathum KTP in khoma report ape ve thung ani ni som panga thlasom pakhat sang ni som ni pathum ni lai ni zan in khom ba na tangin biakin chei Christmas pual na tlang nei tran ani a member kan thok chuak thalle ani November ni somni sang ni somni pathum thotan ni zan in khom bana KTP member ten ahova Bible cheer chu na hun centenary hall a ne ani a member somko panga til thein Bible cheer chu na hun tan hian darkar khatle minute som pali man ani December ni sari sang ni somni pathum khan branch kumtop committee Kaushan committee room 2 a nei ani a pu walal thua mazadeng leader in committee kai hroin kum sang ni somni pathum KTP Rawngbawlna Thlirletna nei ani December ni som pakhat sang ni somni pathum thotan ni zana kum sang ni somni pali branch office bearers tour thanna in khom nei ani a upa kelal thlenglia Kaushan vice chairman in khom kai hroin central KTP atanga Kaushan pon lam Rawngbawlna chungchanga thucha anun pot sai chu chiar chu ani bok tin amosa group 10 special item group zai anun nei thei boka pu arlal ro puya branch committee member in thusil Rawngbawlna athok kum sangni somni pali chunga branch office bearer tan hengmi te thlan chu anni pu walal thu mazadeng nula eflal chan himi pu jelal mon puya tlangwalal machuana fanai pu lal Rawngbawla le pu walal ruata thlan chuate hian in khom bana in thlan pui tu tenen Kaushan vesria chanvo in siam rem na hun an mangngal ani